केपी ओली का घर जलाउने गरेको तपाईँले एकदम ताजा दृश्य देखिराख्नु भएको छ। दमकस्थित केपी ओलीको घरमा एकदमै नराम्रोसित आगजनी गरिएको छ। Istri mantan Perdana Menteri Nepal Jalanat Kanal, Raja Laksmi Chitrakar tewas akibat luka bakar yang dideritanya imbas rumahnya yang berada di ibu kota Nepal Kathmandu dibakar demonstran pada Selasa 9 September 2025 waktu setempat. Dikutip dari NDTV, Chitrakar sempat dilarikan ke rumah sakit Kirtipur Burn. Nahas luka bakar yang dideritanya membuatnya tidak bisa bertahan dan berujung meninggal dunia. Nasib nahas serupa juga sempat diisukan terjadi kepada Menteri Keuangan Nepal Bishnu Prasad Paudel. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, ada seorang pria dinarasikan adalah Bishnu tengah dikejar di jalanan Kathmandu. Dalam video tersebut, orang yang dinarasikan adalah Bishnu dipukul dan disiksa dengan brutal. Namun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Nepal apakah benar sosok yang berada di dalam video tersebut adalah Bishnu. Aksi demonstrasi di Nepal tengah menjadi sorotan dunia saat ini. Mereka disebut berhasil masuk di objek vital negara seperti gedung parlemen hingga rumah pejabat. Bahkan gedung parlemen Nepal sampai dibakar oleh massa dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak api berkobar disertai asap hitam yang membumbu. केपी ओलीका घर जलाउने गरेको तपाईँले एकदम ताजा दृश्य देखिराख्नु भएको छ। दमकस्थित केपी ओलीको घरमा एकदमै नराम्रोसित आगजनी गरिएको छ। Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.